Kardam kadung we hanta ini video long ni nang tumhan nampak lang pon la ka math chapter 6 exercise 6.2 6.2 of tak sini pini than pon po la si ladak hak question number 7 8 9 10 na bang ke ni dak paklang pon pe la si jong si naing blute mo la question number po comment box long na tunang pinon ang pare ni di adak aku claim si aku video bunai pon tu nang te video function lo na datang ta video le function lo na dak question ke lo question number 1 ke di question number 1 in figure 6.3 di 6.17 di in figure 6.17 equation number 1 and 2 di ang par ke DE parallel to EC. DE parallel to EC. Fine. EC in question number 1. EC bang ke itum pilo question number 1 nung C. Fine nang po. And ED bang in question number 2 bang C. Equation number 2 nung C. Fine nang po. Nona bang ke lagi question in equation number 1 lo la siladak itum ke fine nang ke EC la EC pen la EC dong ko an ma itum la siladak si fine nang po. Di. Do tang te solve lo na. Solution given di given ke ko anol dak pit post dak si pilo ke di DE parallel to AC di DE parallel to AC di ang par ke itum lang dam lo na da itum lang dam neng ke AD la pen DB di AD pen DB lapunat ke pilo AE upon EC di pubang ke AD upon DB nasi non abang ke itum dak tok na pu lapun ada pike AD di upon apa yang tulang ke DB di equal to lapu bang ke pilo AE upon EC di ang par ke lake kopi arul lo lake mang ke BPL di by BPT basic proportional theorem di lapan ke pilot Thel theorem mutapu di Thel theorem mutapu nasi non mangadak itum kon an ma awilu lepudo na lapan action lo EE pen AD awilu ke kon itum pada ke 1.5 ke di pare DB awilu ke kon lo DB awilu ke 3 cm di ang par equal to AE awilu ko ano ke P 1 cm di ang par ke EC awilu ka we itum fine ke di la sila ke EC putok po di EC putok po ang pare awilu itum non tok aja elo ke di ang par ke non itum kat nang po labang ke 1.51 or 1.5 lo ke di 1.5 2 or 3 di la pente la sonta mi 1.5 by 3 ke di la yang si point di point padam di pote dak aber mangan 0 bang jipo angge 15 dokok ke di 15 1 or 15 2 or 30 cholo ke di la tek lo ke di ang pare non itum dak kat lo ke di kada lo ang pare non itum dak ke pilo ke claim nang ji cross multiplication aprang lo pu itum dak tok lo nang dak bang ke ko ano bang 1.2 equal 1 EC lo ke di ang pare non itum cross multiplication lo claim nang po di lak pu ke EC ke di EC into 1 r EC lo EC chang thot podak EC sang po
ang pare la pen la into po 2 la equal symbol rong po 2 1 r 2 di ang kay ito me EC equal to 2 cm di itom dak 2 cm long alo pasti dak 2 cm equation number 1 long kelan si jut kong lo next ako equation number 2 pangcheng lo na question number 2 long langam nang question number 2 long itum kelang namning ke ladak itum ki finding ke pilo ADC finding ke di la AD a value ko an ma la si finding ke di la si dak toklo nang first ke itum ki toning ke pulo AD di AD upon DB DB equals to puke AE AE upon EC jadi ang pare non avilu kan an mapun nang de ang pare dak avilu ko an lo AD lo mangga wedat kadi la si AD tok thot po AD tok thot po ang pare DB avilu ko an lo 7.2 cm kadi 7.2 cm si dak 7.2 cm tok na equal to ang pare AE avilu ko an lo AE avilu ko an lo 1.8 by ang par ke EC a value ko an lo EC a value ke 5.4 kedi do ang pare none da pilo claim nang yi tumang ke cut po di da dakta point aprang ekta number do dakta point aberta point ekta aprang ekta number do lasi point itum cut pet nang po di point itum cut pet nang po ang par ke than penang po 18 1r 18 lo gadi ang par ke 18 3r 54 than pe lo ang pare di ang pare lada aku tok thuna AD ke AD chebang thot po AD upon 7.2 equals to 1 upon 3 lo gadi ang pare itu non dak bang ke kosan po cross multiplication lo iklan po cross multiplication lo iklan po AD ke pilo AD chebang thot po AD ke tum finding ma di ang par ke AD equals to dak avilu put na avilu dak put ning ke labang ke pudam ji pagadi 7.2 7.2 into 1r 7.2 kadi aberang ke la 3 dak chebang thot po par ke atum han kat po ni latum han ki kat ning ke aber pen kosan lo kat po sapo la ko nomor pen lo 3 4 or 12 kadi 3 4 or 12 kadi la so point dak sidam thu po ang par ke 3 2 or 6 di 3 2 or 6 kat pet lo di la si ang par ke la dak ko ano itum tok ning po AD a value ke ko an lo 2.4 cm lo di kata la an si to ko lo ang pare itum dak tok nang po itum ko ano ko long ko an lo 2.4 cm di la si question number 1 AD lo mangkel an si jut ko lo ako next question number 2 lang dam na tong de non question number 2 pangcheng no nang question number 2 long question ke lo hen lo je E and F D E pen F are point on the size PQ pen point ke E ke PQ point ke di ang par ke and PR di la PR along a point ke pila F lo di middle ke F lo di middle point ke F lo di ang pare respectively of a angle
PQR for each of the following case state whether EF parallel QR parallel remah itu meladak lasi lang nang po lasi first dak ke klempen pangcheng lo nang son first ke tum ke toning ke PE ke di PE upon EQ equal to avilu pun nang PQ ke itu avilu ke kon lo PE ke lah no ke di 3.9 cm 3.9 by par ke EQ avilu ke kon lo EQ ke 3 di 3 cm di ang par ke itu mendak kat pen di 3R 9 di 3R 9 oke di so point mang dak cewang tujuh po ang target 31R 3 di ang para dakta 1 dopo nasi ledak ke itum abilu kilong ko an lo 1.3 by 1 di answer cukup lo ang para non pu next aku pun ada pailang thum thuna di lapu ke pilo pas ke tongning PF upon by FR di FR equals to avilu ke puke ko an lo PF ke pilo PF ke 3.6 cm masih dak tok nang 3.6 cm di ang par ke FR ke ko an lo FR ke dak ke ko an lo 2.4 cm masih dak tok lo nang 2.4 cm jadi 2.4 cm masih aku hitung ladak langdang ladak ta point aprang isi number do di ladak ta point isi aprang isi number do masih point itum kat pena di point itum kat pena ang par ke ladak kon pen itum thanun po ladak kuson lo kon nomor pen si itum dak thanun po langdang lo na lahinita 12 align do ke di lasida ke 12 3R 36 di ang para label ta 12 2R 24 lasida itu abilu kilong ko an lo 3 by 2 di 3 by 2 lasi itum ladak nomor kilang mana itum chinna de la ke parallel re di dak la first along bangke kilong kapre ladak second long kilong kapre ke di lasi aku dak dok dam thlu nang PE upon EQ is not equal to PF upon FR di ate equal we human mendet ke di lasi equal ke lo lasi aku tok nang therefore EF is not parallel to QR di masih last question mangal ansi jut kok lo di kobi posi parallel da lo ke la nomor dak itung ke lang na cinda lo lasi dak ba kaprek lasi human minute ke di laso posi parallel do PE upon EF is not parallel to PF upon FR therefore EF is not equal to QR di masih ada mangka langsung jut kau deh to question number 2 aku pangceng thulu nang question number 2 la dak PKP lo PE di la PE hadi avilu ko ano ke P 4 cm next ke EQ di QE
E cái đi là QE ha. QE te cholo ba EQ te cholo hedi. Ang pan dak 4.5 cm lo cái đi. Ako next abang ke dak ke pitlo ke PF di là PF hedi. Avilu ko anlo kipi ke 8 cm ke di. Ako next abang ki pitu ke RF di là RF ba FR puta chok ba RF puta chok. Angke dak avilu kipi ko anlo 9 cm ke di. 9 cm là si là dak klem lo nang pas ke hitung ke PE là PE upon par ke EQ pa ba QE ta chalo là ni dak QE sta pa question lo teng lo QE di QE par ke awilu bang itum lang nam nang PE ko anong ki P4 ke di 4 cm ke di by ang par ke QE di la ho QE la so dak awilu ko anong ki 4.5 cm ke di la si la aber bang ke dak 4.5 do ko ke di la si la so a point bang ke kat pet lote athak mangke into 10 nam jipo 10 into nang kok po di la si ladak into that prote lage ko an no helong po lake 410 or 40 do po ke di 410 or 40 do po para la aberta point e kat pet lo ke di ama dak 45 bang jipo 45 pote 5 alen ke la tumi do lab lo ke di 5 8 are 40 ang para la phan mang ta 5 9 are 45 lo cái đi 5 9 are 45 là si tum kilong e ko an lo 8 by 9 8 by 9 si dak long lo cái đi ako next ako dam thulo nang non mang ke la polian lo ti po size lo pas ke PF cái đi dak PF tok nang PF upon RF tamelo FR tamelo di sitame hadak question long kipia ating pen ni topo RF ke di la RF ke di RF avilu ko an lo 9 cm di equal to dak avilu ta tonang la dabang ke 9 cm ke di 9 ang par ke PF long mang ko an lo PF long mang ke 8 ke di dak 8 tonang po ang par ke itum ladak ke lang mana chin lo je la pen la ke komando di komando la si itum ke dak ke toning ke pilo PE upon EQE di PE by EQ di equal to PF upon RF latum ke latum jong isi lo pute latum anta isi lo la si dak ke toning ke therefore EF parallel to QR pustok po ansare di ate dam ke isi lo ke di parallel lo ke di la tum ho parallel lo ke di si damang ke therefore EF parallel to QR di la si question number 2 long mangke la anut kok po aku next question number 3 dam na tatane question number 3 pangcheng pono na question number 3 long itum part ke itum ke lang ning ke pure la angle PQR ke di angle PQR itum pas ke tok ning ke la pulo PE upon EQ ba QE ta cholo di nga sidak itum tok nang nadak pas itum tok ning ke PE ke di la PE ke di PE la date itum ke tok ning ke pilo EQ di oh sorry dak bang ke direct PQ si tok dak la dak na la oh la ke PQ si tok dak di PQ si direct piham
di lasi EQ long PE long PE ko ano itum 0.18 cm PE long mangke 0.18 cm ang para da aber tol nang direct pusi tau di lasi PQ equals to avilu tuk tol nang PE ke ko ano ke P 0.18 cm ke di sidak tol nang 0.18 cm di ang par ke aber ke PQ ke ko ano ke PQ ke ko ano la 1.28 di 1.28 lasi ladak la ke la PQ ke direct si P di la sodak han ke itum chinin la lasi la sodak kapaloing phan ke itum ke la PE avilu pen la direct avilu long itum minus nang kokpo lasi koson si minus sima ladak ke la pulaso la PE product minus nang po 0.18 kedi angkela 1.28 minus 0.18 thanon pette ko ano lang la 28 along mangke 18 than pette ko ano dake 10 no kedi la point dak point mang jupo ang par la 0 minus 1 kelake 1 si bang thot kedi angke itum kilong ko ano 1.10 athak bangke ko ano la chebang thot po lake 0.18 chebang thot po di 0.18 chebang thot po lasi dakna point aprang duita number do ke di la pura duita number do lasi la point ke itum ke kat pero na di point itum kat pero te itum ano long po athakta 18 angkar aberta 110 silong chat po di alan silong chat po angkar ke 2 alen haida do thai ke di 2 9 or 18 angkar ke la aber mangta 255 or 110 kedi lasi dake ko ano aber athak mange 9 upon 55 si lasi damang ke laan si kalau aku itum lang nang next ke itum ke next number ke ko ano PF kedi PF di PF upon ang par ke ko ano FR kedi FR di ladang bang ke PF kedi PF by ang pada itum kitok ning ke ko anlo PF ke letum la tok anlo ang par ke non bang ke PR equals to avilu purunang PF ka avilu ko anlo dak kitok PF ke 0.36 cm 0.36 cm by PR ke ko anlo P dak PR ke 2.56 cm na ladak ta mo son thak lo direct PQ PF avilu bang itum pilo 0.36 sita FR ba RF avilu bang ke itum ke dake pipe direct sila PR avilu si direct pithor lasi amo son thak ladak ta ako minus on thunang po lasi ladak minus bang po la support bang minus on kok po 0.36 di equals to la thak bang ke la thak chebang thot po la soteng chebang thot po ke 0.36 by ang par ke la 56 support 36 than pete ko ano la 56 support 36 than pete la ko ano la ke 20 bilo di 20 ang para la point chebang ju po ang par la 2 chebang ju po la so 2 chebang ju po di 2.20 pare itu mendak amo son la point than pelo na point than pelo te dak ano dolang ke la thak mangta 36 chebang thot po ang par la berta 220 chebang thot po
ang pare itum dak kadon nang di kadon nang dakta ko ana peno dakta itum kadon jike langdam lo na da itum ke langdam ni ke kadon buke la ke 36 la pen 222 ta la ta 2 do ka di lasi dak itum ke langdam ni kon lo 2 into 18 lo di 36 long lo ka di ang pare dakta 2 into 110 lote 220 long padi aku la 210 la tumta aku 2 len dolang di la daksi aku lang am thunang dakta 2 9 are 18 ang kadi la ber phangta 255 are 110 okay di nasi dake dakta itum ko ano ke long 9 by 55 silong lo kadi 55 silong lo nasi lada itum kelang bana chinlo dak first bang ta 9 by 55 aberta 9 by 55 human lo kadi nasi equal lo kadi nasi dak aku tolonang p upon r q equal to p f upon p r angke therefore E F parallel to Q R. No, laan si la question number 3 bang question number 2 3 lo mang jut kok lo. Next aku question number 3 le lang am lang. Question number 3 long pike itum da question ki pike pila in figure 6.18 di if LM parallel to CB and LN parallel to CD. Prove that AM upon AB equal to AN upon AD. Di, itum prove nang po. Kosan si parallel ma. Di, nasi nadak pangcheng lo nang. Itum pas kedok nang kedak pilo in triangle A B C in triangle A B C jadi A B C di ang para pilo LM di LM la ledak ta dulu ke LM LM parallel to C B di CB masih kosana bupo aku next itum takul nang E M upon A B equal to A L di A L jadi A L upon par ke A C la A L ke la A L upon tambah ke A C di A C di pas ke hitung kita pila A L la ke A L upon A C di aku la ke pila la kopia theorem men lo by BPT di basic proportional theorem lapen tel theorem betapu lage ko no equation number 1 lo di aku lang am thun na in triangle ABC di ABC parallel to namang ke LN parallel to CD di ang pare daketok pon ning ke EN di EN
an di an pen an upon an upon d equals to pakai aku dak tupo al upon ac di ang para laki kopia rules menolata by bpt di by bpt laki equation number 2 lo di ang para dak tom nang by equation number 1 and 2 am upon b equals to an upon d hence proof. So question number 3 lo mangke lansi tikok lo. Question number 4 long itum kilang namning ke question number 4 ke in figure 6.18 di DE parallel to AC and DF parallel to AE. Prove that BF upon FE equals to BE upon EC. Itum pas la proof nang po di equals ma parallel rema di lasida itum pangceng lang lonang in triangle ABC ke di dak tolona ABC itum pas proof nang la DE parallel AE di DE parallel DF ke di la DF parallel to AE itum pas ke proof nang ke lalu DF parallel to AE di BD upon next ke DA lo DA la itum la so line si itum ke lang lo ke di ha la pas ke BD lo ke di BD pan aku itum BA tau lo equals to BF la so line itu non itum lang po BF upon BE di laki kopia arus penetum by BPT di basic proportional theorem laki itum kan lo equation number 1 di aku langan tu nang in triangle ABC non itum kilang namning ke lalu di DE parallel to AC di ang para itum dak tolo nang BD ke di BD dan dete BD dete bila DA ba AD tacak lo equal to pulang non bang ke pulo BE di
B E equal to B C. Amo putang elo kadi non mang ke la dam thor pu. Non mang la so angle silang pu. B E amo tum to elo kadi angin nam ke B C. B C. Di lata ko pilo by B P T pen lo. Lake equation number 2 lo. Ang para itom na ko dak through nang PF upon F E. Di PF di PF upon F E equal to B E upon E C. Di hence proof. Matalaan si jud ko lo. Question number 5 long lang amun nang. Question number 5 long itum ke first dak answer question ki pike in figure 6.20. Lason sa figure pima di 6.20. DE parallel to OQ. Di DE na lo putel hando. DE parallel to OQ. Di labang ke la so part si lang nang po. Di next abang ke itung ke proof tuning ke DF D la DF parallel to OR D OR. So that EF parallel to QR. Di itum paklang nang po. Lasi itum dak pas kita ning ke lapulo. In triangle P Q O di lalu P Q O di P Q O jadi ang par ke itum dak proof na ke pil kolo D E parallel to O Q di DE parallel to O Q laka di DE parallel to O Q di ang para dak itum tok tuna ko P E ke di PE la PE di la so line lo itu non kilang nam puke di PE upon EQ equal to non la so line lo dang po PD digi PD upon D O ke di D O la ke O ke D O di angke la ke kopia arul pen lo ke by B P T la ke equation number 1 lah. Di ako nan next ako lapui phar ke lang elo ke di non lapui phar pai lang thudang po itu. Lasi lapui phar ke lang thui ke in triangle P R O di lalu ho P R O pusi lang po ke di P R O di P R O itum taki proof na ke D F la pen O R ke di D F parallel to O R ke di ang par ke dak tong nang P
F cái đi lại họ là PF đi PF nanti R RF utama FR utama dah itum tong nang po F R equal to PD lah ho lah PD nó này là số lain cái đi PD upon O D utama DO utama dak to po DO DO là cái copy aru pen lo by BPT basic proportional theorem di labang ke equation number 2 lo di ang par ke from equation number 1 and 2 jadi 2 equation number 1 and 2 P F upon E Q equal to P F upon F R. Therefore, E F parallel to O R. D. Converse of BPL by converse of BPT. Masih, laso question dal ansi jut kok lo. Question number 6 lo itu lang namning ke dak pilo. In figure 6.21, A, B, and C are point on OP, OQ, and OR. Di la A, B, C hadi la tumang ke point long amen lo. Di la so point long amen ke la dake A lo, dake B lo, dake C lo. Di ang pare respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR. Di lah di la AB parallel ke labang ke PQ lo ke di PQ la PQ di la AB parallel to PQ di ang par ke and AC na lo la AC parallel to PR di so that BC parallel to QR BC ke kona lo pute la BC parallel to QR di la sida tok lo na in triangle POQ di lalu ho POQ la POQ non ke la so line lok silang po la pui par silang po di la si dak tonang dak ke itung ke lang ning ke A B parallel to PQ di PQ la PQ la AB parallel to PQ jadi masih dak itung ketong ning ke OA lah OA lah so OA di OA tok dat lo te non next itung kilang ning pilo OA by AP di OA tok elo ke di ang kanong kon ke AP lah so len si tok nang ke di ang equal to non mang ke OB lah pu ho di pu
amo pu tok alo non bang la pu lo si O B upon B Q B Q ang pan lage kopia arul pen lo by B P T di basic proportional theorem di bate short pen ke thel theorem tapu lake equation number 1 lo di ako non next ke ako lapunat lang dam lo na lapunat ke tok na in triangle POR di POR ke na lo lahan lo POR di non ne lapui phar lok lo lang nang po POR di angle POR AC di lah AC parallel to PR di AC parallel to PR PR di ang pare ladak OA di OA phase pusi taw nom po di OA upon AP equal to akon equal to OC non la pulo ka di ho amo puto alo non mang pulo OC upon CR ang kelata kopia adu pen no by BPT labang ke equation number 2 lo di ang pare dak tonang ke by equation number 1 and 2 OB upon BQ di OB na lo OB ke la OB di OB upon BQ ang pare non ke OC di equal to OC upon CR therefore BC parallel to QR ang kela ba pilo converse of BPT nga so question tal ansi jut kok lo video kiceng ban kijut anang lang un thor pon lasi Thanbang Humbor Teron hin ban danali tumpan suri akachuru pajit iglo